yes, if I am called to step aside by the officials, I will do so. But also, if the Constitution was very clear on this matter, the resolution of the 54th conference was very clear on the matter. There would be no need for anyone to come and say to me, step aside. Matšatši a Bathabile Dlamini a badile bjalo ka leloko la leki ya basadi ba ANC. Pejana mo bekeng ye moswaramatlotlo kakaretso wa ANC Paul Mashatile o boletse gore Dlamini o swanela ke go etokolola go latela go pharwa ka melato ya go bolela maaka ka tlase ga keno. Ge a sa letetše kahlolo ya gagwe ka Labohlano, Dlamini o letetšwe gape gore a le melato ya gagwe go komitiphethisi ya bosetšhaba ya ANC. Ge a botšiša gore a e ka ba o sola gore go ka ba le yo a moeka go tabeng ye o ikarabetše ka la gore yes, I think so, because the very same comrades know that there are people that have been charged that have not stepped aside. And why do you jump all these ones and target this only a woman? And let's jump with everyone. Let's deal. There must be consistency. And where there is consistency, you won't have questions that people will always raise, questioning the timing of your decisions and questioning the way you take those decisions. Leki ya basadi ba ANC go letetše gore e sware conference ya yona ya go kgetha boetapele mo kgweding ya June le nyaga. Gomme ge Dlamini a ka gapeletšwa go tlogela mošomo, conference e tla swarwa ntle le moetapele. Le ge go le bjalo, Dlamini o re o ya go phenkgišanela maemo a gagwe le gala bobedi ge maloko a makala a ka mokgetha. Kahlolo ya Dlamini ya go swara ka Labohlano kgorotsheko ya mageseterata wa Johannesburg.